Señoras y señores, Čitujem gospodine gradonačelniče i site prisutni. es para mí un placer estar aquí celebrando con todos ustedes el 9 de mayo, el Día de Europa. Za mene predstavlja golemo zadovoljstvo da budem tukaj so vas, den 9. maj, da ga proslavime denot na Evropa. Hoy se celebran 60 años de la creación de la que hoy es la Unión Europea Danes proslavujeme 60 godini od ustavljanja na Evropskata unija y durante el año 2017 son 31 años de la accesión de mi país, España. i 2017 godina predstavlja isto 30 godini od koga moja ta zemlja Španija je členka na Evropskata unija. Como ha dicho el señor alcalde, Kako što kaže gospodin gradonačelnik, la Comunidad Europea en el año 57 nació para evitar que en Europa se repitiera la enorme catástrofe que supuso la Segunda Guerra Mundial. kako što kaže gospodin gradonačelnik, Evropskata unija se sozdade 57 godina za da se izbjegne golemata katastrofa koja što se slučuvala porano. Estos 60 años han visto cómo se ha creado un espacio de paz, de prosperidad, de seguridad y de respeto a los derechos humanos. Во текот на изминативе 60 години се има создаден еден простор на слободно движење, на слободно мислење, на просперитет и добробитие за целиот народ. Y España desea y apoya desde el principio Шпанија посакува и поддржува од самиот почеток, la perspectiva europea Macedonia ја поддржува значи европската перспектива на Македонија y esperamos que esta etapa que se está abriendo retome con fuerza la perspectiva europea de este país. и се надеваме дека на тој пат силно ќе зачекори и набрзо ќе стигне до целта. Muchas gracias y felicidades. Многу ви благодарам и ви честитам празникот.